اجواء ميلاد خوش اخيرا شوبيناكا جيزيننا سيراتن نزو هدايانا برتشتدهن وبيت تشنو خوشن بس كي جو بيت تشت اي شوش به وقتی هم خدانه میلاد بلن وان بتقوسه میلاد بگرن و پر جوره هنو كده به كيتش من رو هديه بين الميلاد دفداري دو بولس الرسول دفي اصحاح دو جمارو خبر ده بولس تبرعات كوم دكرن جفي كنائس مقدونيا تبرعات برا كوم كرن واكار كداره هر اورشليم اكار كنيسه ايدي كنيسه الام اورشليم بكنيسه كورنثوس رو دبي ادخوزم اختباره اي كنائس اي مقدونيا اما الوداري اختبار كر ادخوزم اجوارو خبردم معنی چه معنی وين تشبيه في كنيسه وجفي اصحاح ام كسر ايات كي تركيز كن اياتين حيش نهاد بجي لانكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم اوكي بولس دينه بيري كنيسه كورنثوس بيندنه يسوع المسيح بما انه من يزيك دبن جميلات بولس دينه بيري كنيسه كورنثوس بجنديور اياتين هاد فانكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح إنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره بولس دينه بيري كنيسة كورنثوس دبجاد خزم وين بيري خو وقتی وين که پرا بدن من و اسبابم ج كنيسة اورشليم رو اتخزم باري وين پرا بدن وين بيري خو دبيندنه يسوع المسيح دو مسيح پر زنگين بي بس معناه و ج حسكرنه و وقتی هم دبجن مسيح زنگين بي ام چرچ دك مسيح عظمان هيش مسيح بيفي خده ابدي اي ازلي هذا سفر الرؤيا دخينه دي بيجي اي ملائكه البشوي ساكنه دجنت بيروزه مسيح عزمان هيش ومعناه ما هو صار في عرضه معناه افتقر وهو معناه يا رب بس وقتی پارادون شورك ما كرمان جهاد بيجي هر کس قندر جليخو لنگي خودريش ها بولس دبي من جي هونو كي دفكري سر كنائس مقدونيا من دفكري انه قهوه كنيسه فقرايا قرك هندك بده صح قندر حاجاتي جنديو بس دبيجي اصادمين جدون دنه في كنيسه مع انه تشبي كم بفتلن ايات معلش ايات دو دبيجي انه في اختبار ضيقه شويه شديده جبير ماكا لانه في اختبار ضيقه شديده فاض فور فرحهم وقتی دون بچدون وقتی و پردون بشوبیناک دون رغم چه فقرهم العميق پر فقرا بین جسديا فقرا بین بس میزنم بچه زنگین بین بمیلاد مسیح وقتی مسیح هات لانی وان شخصيا فكري سرخو هاگر مسیح نه تبو جيما و پرما و قچکه ما جهنم بی ببیندنه يسوع المسيح ابیم قیس ببیندنه يسوع المسيح ابیم لو ببیندنه يسوع المسيح قیمت جمروچی بی ببیندنه يسوع المسيح وقتی ابمرنه دفكرم مسيح صدي صاد قد انا هو القيامه والحياه مادام تدلي خدوم ما ترسى اجبر وقتی الصليب اي مسيح دنر مسيح اجبر من وچكر ادبجم برا چي الهم بر في نقطه افتقر معناه كه مسيح عزمونيش هو صار عرضه معناه بس وري بشريه خلاص كده نو افتقر وهو غني هو زنگين بعزمون جي ايجي او العزمين بي نمحتاج بوري صار في عرضه شقو خوشه بسبه ام مسيح بعل من ام تشبيه وي حر تشتكي ام كي بدن ام جهن درت اللي خود بدن معنی چه معنی مسیح دوما مسیح معنی ما تشكر هدفه في وعظ جي ام وين بيري افده ممكن تبي صح تجمر ترزوني بس هتخزم از وين بيريتا وين بيري خو بفكره مسيح معناتها تشكر مجوس اشارات دين وشوبي وقتی ام حياتي هفددو ببینن تو ام جدلی خود دادن واو فلوم کس قنا هونو کیبی چه وی کسی رو چه بی وقتی مسیح کت حياتي گنده لانی وی تعمقر مسیح معنی گنده چکر بس بنزانن چه بلده که نه المهم چه قد جامعه هيا بولس بكنيسه كورنثوس راد بيجي نه المهم چه قد جانت هيا والمهم چه قد تدده افتر نو بم كنيسه مقدونيا هر کس کی $100 دو افتر بجم المهم وقتی تکه بده تو وکی کنیسه مقدونيا خدل اني اراده مد بینه خدل دلی مد بینه خدای نو بینه ام چه قصد دادن ملو اثر بنی خو بدم بس ملو اوارم بلا خدای فتش نو خوزه خدای تشته هیروج ما که کنیسه دیرو کردی دو خوزه اگر گوینگه تش تاکی بدن ملو نفسه و دو وینزونه بن خدا از فتش ددم لانی ازونم لهمبر نعمت ایت اجمن رو کری نه تشتکا امین ام به مستویگن امین به ام به ایمانگن